Kublaya P. Waroki Praloki was now suk wo but yaki video how new channel. The Hakanika video qua opens now Japan. Wakwa Karoshia wo Yarab yaka US. Hey wo kanit ne sees ya uranium ka Iran. The chwa was dangi. La dampo mudepi subscribe your new channel by subscribe. We canyon how to bell wem head to kanang way of ten cho pillow yo yaki video what made the tons dangi. Nin kasngi. U Donald Trump da kam u wahai por wa ya kelam phone u wa Putin kan de pau minute u Putin da terwa u wa yarap ya u hai wa keni na sis ya uranium ka Iran tang wa da kentaj u Donald Trump dai wa ong wa u Putin to ukre chwa u hai wa penkut ya kathma wa ka Ukraine wei hadin wa da khana u Donald Trump ya ini iwakwa u Putin wa yarap keni na sis ya uranium ka Iran da bon bhaki wa ong wa ka Russia da Chetkylla ko ya ka Iran kad wa da chania pralok wara ka Iran ya ka wei kat kam ki report da ong wa ka Iran da em ko hadu ar pound namo khat wi ton I uranium wo chna nuclear hey yeto wa ini nei liang u supreme leader ka Iran u mojtaba da ong u wa ka Iran u yada ko ya ki tir chna nuclear yong ka kam ki national asset wat lada kwa u Donald Trump wo kni yaki dei wadawa walada don hi ka Iran yaki tir chna bom nuclear yong ka chaka US yo wai ka US ya ka Strait of Hormuz ha I wada ong le u Donald Trump walada mpdiang ki ye ni daw khang slem bha ya ka Strait of Hormuz wei ka Iran ngi de ko uda ya ipniang yong ka wei hadin wa ong u Donald Trump kamni da ku dor le ipniang dang tam chispa pound ru dollar chi barrel ha I wada ong ule wadai wa pom don hi ya ipniang klem yi udai daw pedung kiti ki pai pniang wa ki thlu pniang yong ka wei hadin katu kan ni sngi myo thabo pniang de ko le wei utrom da maham ule dei wa ong le sngi don hiu e poru yaki wei he yeto wei ni iwa maham u Donald Trump nei liang ka Iran da ong ko wa hadin le sngi le mjia hi yi yaki te ki thlu pniang yong ka wei da ong ko in penjerong ule paus ngi le wei yo le I da ka live stream yaki te ki thlu pniang yo wala da padung sakhiat ki hadin wa ong ka Iran kamni u Donald Trump da chrai bha u wei da share ule ya idur AI yong o de wa tho the storm is coming nothing can stop what is coming wei da ong u ye ni hadin wa ki central commando ka US de apan crack ki da ka short and powerful strike ha Iran wei ka Iran le da maham kala ko da ka long and painful strike ya ka US la da jia was dang biang ka US wo hier thama ya ka wei ni ka sngi da share ko le ya idur I weapon yo wada ti ko ya ki missile yong ka ki wa cha telep chapo khandau hadin was strike ka US wa ka Israel ya ka ini wadep wei ka Iran da ong ko le wada sange chwa ko ya ka thma wa ka US wa ka Israel le du yo por don hi ko open jan biang ya ki tiar thma yong ka wei he yeto wa I wa khang ka US ya ka Strait of Hormuz u mojtaba da ong u wa ki foreigner em thau ki ha ka Strait of Hormuz light no chatre du riaw dei wa ong le wa ka lawe yong ka Gulf region to klem ki nong America wei hadin ini waro ne kasngi u defense minister ka Israel le de pentip u wa ye ka Israel wo pteng biang wo attack ya ka Iran ha iwan ipor te du kini don hi ki wa kwa open snyao chapi ye subscribe we like iki video khanang wa yo pteng cho phi yo iki video wa thame khu blech bon